U konjičkom klubu Graničar u organizaciji udruženja Harmoni za decu školskog uzrasta organizovano je druženje i upoznavanje sa prirodom i svim njenim lepotama. Sam cilj bilo je ukazivanje deci na važnost očuvanja prirode. Deca su danas imala priliku da uživaju u praktičnom prikazu starih zanata po tkivanju, da razgovaraju sa našim veterinarom, da ih upute u istoriju konja i konjičkog sporta, o njihovoj ishrani. Mogli su da čuju jedno lepo predavanje o zdravom načinu života i ishrani, kako sačuvati prirodu i našu planetu od gospodina Bajeta, koji je naš član udruženja isto Harmoni. Kada je reč o očuvanju prirode, veoma bitna stavka predstavlja pravilno odlaganje otpada. Da bismo očuvali prirodu, moramo pre svega da vodimo računa o njoj po pitanju odlaganja onog otpada koji pravimo. Sad postoje organski i neorganski otpadi i svaki od njih je moguće reciklirati i ponovo upotrebiti. Kako čujemo, deca su se veoma dobro snašla u tematici zaštite životne sredine. Dobri predavači uspeli su da im objasne koliko je važno voditi računa o planeti na kojoj živimo. Ja mislim da jako upijaju i da je ovo vreme kada treba da se radi sa dečicom. Kasnije, kako godine prolaze, nažalost, mnoge televizije prikazuju raznorazne emisije, da ne pominjem, koje nisu dobre za dečicu. Trebali bi da se bave, kao što je vaša televizija, edukacija, da čuju o prirodi, o životinjama, odnos. Zašto se zove Harmoni? Harmoni odnos životinja, čovek, priroda. A ovde videli ste, a i kasnije ćete snimiti, pored je kanal, jezero, životinje, dole izlazimo na Dunav, jašemo pored Dunava, to je mali raj. Važno je od malih nogu decu informisati o problemima na polju životne sredine. Što se ranije počne razvijati svest o ovome, to će kasnije rezultati biti bolji. Pa da, naravno, u tome i jeste poenta, jer kako se to kaže, ne vuče se matar konj da vuče kola, nego ždrebe. Isto tako i sa decom treba krenuti u edukaciju od malih nogu. Mi ih ovde učimo da treba da se vrate prirodi, na zdravom načinu ishrane, znači da se kroz sport aktiviraju maksimalno koliko je to moguće. Godinama radimo na tome da deca se edukuju od malih nogu, da čuju kako treba da se hrani, znači zdrava hrana, organska hrana, žitarice, voće, povrće, o tome sam održao predavanje. Isto tako sam rekao, pošto su mali uzrast dečice, da drugi je razred u pitanju, tu je nekoliko škole u krugu opštine Novi Sad. Pričali smo o tome da ne bacaju plastiku, da ne bacaju staklo, da to čuvaju, da stavljaju na određena mesta. Sa tih mesta mi sakupljamo i firma Esotron, gde sam ja upravno odbor isto tako i suvlasnik, skupljamo ulje. Jestivo otpadno ulje, nažalost, završava u WC šolji i to se baci. A tog jestivog otpadnog ulja mi pravimo biodizel. I radimo akcije sa školama da dečice iz svojih domaćinstava sakupe ulje, nose u kontejner IBC, mi to zovemo tone, gde će stojati u dvorištu škole. Grad Novi Sad nas je podržao u toj nameri, zaštita životne sredine grada Novog Sada, i da mi za uzvrat toj deci damo neku ekskurziju, neke poklone, tako da imaju motivaciju, imaju razlog zašto to rade. A pred sam kraj druženja, u prirodi i predavanja i priča koje su za decu pripremljena, mališane smo upitali šta su oni to naučili i nadamo se i usvojili. Pa naučili smo da se konji trebaju dosta paziti i da se moraju menjati potkovice konjima svaki 45 dana. I rekao nam je kada imamo konja da moramo da se brinemo o njemu i da mu menjamo potkovice kada mu se bude istrošilo, i ako mu se bude istrošilo onda neće moći da hoda. Nije bilo strašno, samo mi je jedan čika pomogao s popom. Sada moramo da bacamo đubre u kantu, one flaše i otpaci trebamo
da regulišemo negde, pa onda tako, ako ima negde ulje, onda trebamo da odnesemo u školu, oni tako pokupe, pa onda nešto naprave da se iskoristi nešto. Pa jahao sam konje i gledao sam film kako treba da se odloži đubre. Ja sam hranila konja iz ruke i on kad sam mu stavila ruku da uzme, on mi je skroz izbalavio ruku. Onda sam ga jahala i bilo mi je jako lepo, bio me strah da ne padnem sa konja. A je on bio dobar, miran, nije hteo da te baci? Nije hteo da me baci. Sva bića na planeti imaju svest, a ispred svih naravno čovek koji kao najsvesnije biće treba da vodi računa o svetu oko sebe. Činjenica je da u božanskoj kreaciji sve postoji određen nivo svesnosti. Znači kamen ima određen nivo svesnosti, biljka takođe, životinje isto tako. Čovjek je kruna evolucije svesti, kao svesno biće, ne mora da ubija životinje, ne mora da uništa majku prirodu i ne mora, konkretno ove promjene na planeti što su nastale, to je zato što iz majčine utrobe vadimo naftu, nastaje tsunami, vadimo rudu, nastaje zemljotres. Važno je svaki dan proživeti na najbolji mogući način, svakako, ali budućnost je ona koja ima veću važnost od samog trenutka u kome se nalazimo. Prema tome, ako živimo u današnjem trenutku, ne možemo da ne razmišljamo o sutrašnjem danu. A u sutrašnjem danu se krije budućnost i nas samih i sve dece koje budu dolazila i koje sada postoje. The stars will cry the blackest tears tonight, and this is the moment that I live for. I can smell the ocean air. Tematika druženja inspirisala je jednu učiteljicu da nam odrecituje pesmu. Ko jednom uzjaši konja vrana, ko se jednom popne na breg beli, čija ruka povuče zelenu liniju, čije oko ugleda žitna polja, ko bosom nogom ugazi u vrelu prašinu i blato, večito osjeća miris ravnice. A na samom kraju i jedan apel. Vodite računa o prirodi, bacite đubre u kante, izdvojite ono što se da izdvojiti, reciklirajte. Što više, pogotovo ulje. Ulje nemojte da bacate u kantu za đubre, nego lepo uzmite, bacite u flašu, onda tu flašu u školu i onda ćemo mi to pokupiti i od toga napraviti nešto pametno da opet bude od koristi.